Om Swastiastu, kecunuk malih sareng titiang permata dewi, ngiring irage sareng-sareng melajah basa Bali. Sane mangkin, irage pacang melajah indik tema 1 kelas 4 inggih punika indahnya kebersamaan. Tujuan pepelajaran rahinane mangkin inggih punika kapertama alit-alite mangdeni uning indik parilaksana sane nyihnayang indahnya kebersamaan. Sane kaping kalih alit-alite mangdeni mrasidayang ngrereh parilaksana sane nyihnayang kebersamaan ring wacana. Alit-alit sareng sami indayang tekang gambar sane nyihnayang indahnya kebersamaan. Sane kapertama wenten gambar meplalian sareng timpal-timpal. Rikan laning alit-alite meplalian sareng timpal nenten dados minayang timpal siki miwah timpal sane lianan. Yening meplalian patut bareng-bareng sareng timpal. Selanturnyane wenten gambar nyingaken timpal sane sungkan. Nggih ritat kalau wenten timpal utawi sawitra sane sungkan, irage sepatutnyane nyingaken. Saantukan yening irage sampun nyingaken timpal sane sungkan, sinah wenten semangat majeng ring timpal sane keni penyakit punika. Selanturnyane wenten gambar melajah sareng timpal-timpal. Nggih, yening wenten tugas sane keicen oleh ibu guru utawi bapak guru, alit-alit sareng sami merasidayang melajah sareng timpal-timpal ring paumahan miwah ring sekolah. Selanturnyane wenten gambar matimpal sareng samian timpal yadiastun melenan agama. Nggih, yening alit-alit sareng sami maduwe sawitra utawi timpal sane melenan agama nika nenten dados kajohang utawi nenten keajak. Yening wenten timpal utawi sawitra sane melenan agama sepatutnyane bareng-bareng ngajak meplalian utawi bareng-bareng ngajak matimpal. Sane mangkin ibu meduwe wacana sane mamurde nulungin malebengang indayang uratiang wacana puniki. Putri wantah sisya kelas 4 sane masekolah di SD Dharma Kusuma. Malebengan tuah dedemenan putri uli ipidan. Ia ngelah cita-cita dadi chef lan dot megawe di restoran. Entong ranayang sebilang liburan semengane putri setata nulungin utawi ngrombe memene malebengan di paon. Putri subenawang prabotan ane patut anggon lan gunane. Contone yen megorengan nganggo pangorengan, yen nguskus anggon panci lan kukusan, yen maketan nganggo tiuk lan talenan. Mekejang entuk ia pelajahin apang bisa lan cacep manian disubane megai. Memene putri merasa demen kerana gaene di paon enggal pragat sangkaning karombe ban putri. Meme lan bapene putri mautsaha apang ngidang putri kuliah buen pidan. Nggih, saking wacana sane wau inggih punika sane mamurde nulungin malebengan, sane mangkin ibu guru pacang ngicen alit-alite tugas. Inggih punika indayang alit-alite ngrereh parilaksana sane nyihnayang indahnya kebersamaan ring wacana nulungin malebengan. Nggih dadosnyane alit-alit sareng sami ngrereh parilaksana sane rumasuk parilaksana kebersamaan sane wenten ring wacana nulungin
malebengan punike. Inggih halit-alit sareng sami wantah asapunika pepelajaran rahinane mangkin indek tema 1 kelas 4 inggih punika indahnya kebersamaan. Dumugi pepelajaran rahinane mangkin wenten pikenohnyane majeng ring iraga sareng sami. Puputang Bu Guru antuk parame santi. Om Santi 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 Om.